dubbii Muhammad bayaansan miidiyaa irraa buusa isaaf irraa duuba. Dubbiin sun karaa bareedaami karaa malee deemaa jirti akka malee nu goote waan san isin kadhadha akka yeroon amma isinitti haasa'u kana booda namni rabbiin jiruuti yana haa tolchuu barbaadu. Namni rabbiin maatii tiyya haa tolchuu barbaadu. Namni rabbiin diinkiyya akkana haa tolchuu jettee barbaadu. Namni rabbiin arraba namaati fi komii namaati fi hama namaa jalaa rabbina haa baasu jechuu barbaadu. Namni rabbiin ceebii tiyya haa sattaru. Waanin an dogoggore waanin an balleeyse rabbina haa sattaru jechuu namni barbaadu. Yeroon amma an sitti haasa'u kana booda dhiiras tahee dubartis tahee waa'ee Muhammad bayaansan akkan kaafne du. Rabbi ceebii tante duniyaa akhiratti illee rabbi si haa sattaru du. Waa'ee san akkan kaafne. Yoo nasihaa waa gargaaruu dandeeysanii jarri sun akka itti walit dhufee bultii san itti fufuu dandeeysan gargaara. Yoo kaan ammoo afaanuma keenyarraa qabatuudhaan haa gargaarru. Hedduu na yaachisaa ture. Telefoona isalleen qabu ture. Barbaadee nama telefoona qabu dubbisee wajji haasawee walii galle. Aboo waa'ee kee kana qilleensarraa gabbuusi. Waa'ee maatii namni qilleensarratti hin baasu. Waan takka wajji haasoynee walii galle. Walii gallee guyyaa har'aa booda waanuma da'waa yoo taate malee waan akkasii abadan miidiyaa irratti ittiin deebuu jee baay'ilama walii seenne. Isin namni har'a asirra jirtan ka sagalee tiyya dhageessan ilmaan kiyya. Yaa ijoollee teenya. Waa'ee Muhammad bayaansan daqiiqaan amma isinitti haasa'u kana booda waa'ee gurbaa san Muhammad sanii akkan kaafne isin kadhadhadu. Waa'ee Muhammad bayaansan isaa fi jaartii isaa san waa'ee san akkan kaafne isin kadhadha akka abbaa tokkotti jechuudha. Yoo rabbi isinii laaffise fala itti isaa fi jaartin saasu walitti dhufan yoo gargaaruu dandeeysan gargaara. Yoo gargaaruu hin dandeenye achumatti lafa kaayaa firraa dhiisaa duuba. Namni hoggaa miidiyaan kun waan inni nurratti dalagee miidiyaan kun akka nu godhe amala nu balleeyse duuba. Dhiifamallee na godha ijoollee tiyya. Miidiyaan xiqqoo amala nu balleeyse. Waan dur sossodaannu hunda sodaanurraa fixe. Waan dur saalfannullee akkan saalfanne nu taasise. Safuu, kabajaa, adaba waan jedhan. Kana hundaa'u nurraa fixee akkuma barbaannetti haasa'u, waanuma barbaanne godhu, waanuma barbaanne falmu, waan feene raggaasisu, ta feene dhabamsiisu, ta feenetti duulu, ta feeneef duulu, waan akkasii amala nu godhe. Amalli nama badaa beekaa. Amala akkas nu harkaa ta'e. Waan arganne hunda miidiyaa irrattiin ol bahu nu mude. Amala nu balleeysee beek. Yoo gufannees arraniin gufadhee asirratti himuu qabna. Yoo cabnees arraniin cabnee himuu qabna. Yoo kofallees arraniin koflee himuu qabna. Yoo gammannees arraniin gammade jechuu qabna. Yoo rifannees ni rifanne jennee asirratti yoon himne garaan nuun fayyadu. Amala nutte suusii waan jedhan nutte maali waan gaddaafaa akkanaa takkaan agarreetu. Haraaraa nutti tahee waa hunda asirrattiin ol baane. Namni tokko iccitii qaba. Hawaasni tokko iccitii qaba ijoollee teenya. Waan kophatti godhatu qaba. Waan ummataa wajji godhu qaba. Waan ammoo iccitii maatii qaba. Iccitii mataafii qaba. Hundi namaa ilma namaa rabbiin akkanatti uumeetu. Waanuma gararra nu dhufe, waanuma qalbirra nu dhufe hunda
miidiyaa kanarratti oliin baana jennee amala nu balleessitu. Faarsuuf takkaasi arrabsuuf jechuudha. Hogguma bakka tana dhufte takkaasi faarsu, takkaasi arrabsu, takkaasi balaaleffatu, takkaasi himatu, takkaasi simatu, takkaasi komatu, takkaasi simatu, lamaanirraa takkaaf duruu qophooyte jechuudha. Ani amma odoon dheereysinetti waan isin kadhadhu dubbii Muhammad bayaansan miidiyaarraa buusa dhiisaaf irraa duuba. Dubbiin sun karaa bareedaami, karaa malee deemaa jirti, akka malee nu goote waan san isin kadhadha akka yeroon amma isinitti haasa'u kana booda namni rabbiin jiruu tiyya naa haa tolchuu barbaadu. Namni rabbiin maatii tiyya naa haa tolchuu barbaadu. Namni rabbiin diin kiyya akka naa tolchuu jettee barbaadu. Namni rabbiin arraba namaati fi komii namaati fi hama namaa jalaa rabbi na haa baasu jechuu barbaadu. Namni rabbiin aybii tiyya na haa sattaru. Waanin an dogoggore waanin an balleeyse rabbi na haa sattaru jechuu namni barbaadu. Yeroon amma an sitti haasa'u kana booda dhiiras tahee dubartis tahee waa'ee Muhammad bayaansan akkan kaafne du. Rabbi aybii tante duniyaa akhiratti illee rabbi si haa sattaru du. Waa'ee san akkan kaafne. Yoo nasihaa waa gargaaruu dandeeysanii jarri sun akka itti walit dhufee bultii san itti fufuu dandeeysan gargaara. Yoo kaan ammoo afaanuma keenyarraa qabatuudhaan haa gargaarru. Isa walilleen telefoonaan haasawee jira, telefoona isaa barbaadee guyyaa 3 fi 4 telefoona harkadhee isa wajjis haasawee turadu. Darajaa duratti waan kee kana miidiyaarraa buusi jechuudha walii gallee turre. Isinilleen hadaraa ilmaan kiyya wanni kun xiqqoo qalbii nama booreysa, wal isin jibbisiisa, hijaa isin jiddutti uuma, gama nama dhaaba, wal afaan nama dhaaba, wal afaan nama deebisa, qalbii walin nama cabsa, barakaan keeysan jirtu waan sanii. Kanaafuu inshaallah waan san akka asumannaa dhaabdan isin kadhadhaa, amma durallee waa hedduu isin kadhadhee narraa qeebalaa turtan.